Ah, mampu bun. Mayo aja mau gelun. Menentukan. Iya mayu bun. Di namun taman mele tak mani kalap besin bun. Jangan sapu go. Iya bun bun. Mayo muda ibu. Lek, masih long. Kaki kabun. Tak iya lek. Apa marun burun nah? Aja mu ya. Iya lek aja mau benjigo lek. Sabine telur ya. Sahabat iya lek. Telur apa nih lek? Jadi nare sepada telur karo kun telur orang mesti ada. Sabi makan telur bedekai lek. Oh iya lah. Dina ke sabine berapa go? Udah sabi mah kesi bitok lu. Oh iya lah, oke. Ayo telur rasa telur kabun. Tang di lek. Ayak, terus si bitok. Apa bun tak perlu bis. Tamang lonong. Mati sabi na telur sa bitok. Curing tabo uning aja dur. Mata. Wah. Mantap bun. Wah, bun, mari go. Yuk. Lek, kali lek. Bawa. Kendon tuh kabun. Apa lek? Terus sana kaki kita major. Janji gue mau tak teman melet kalau apa sih lek. Iya mau tak teman melek kak bun. Kaki kan melek buru. Berarti usaha major. Setal kere. Kita iya bun.